Bir ustaz aytат. Жамаатымда машалла bir жаннаты жигит дейт. Үйлөндүм дейт. Үйлөнгөндөн кийин bir канча айлар жылдар өттү дейт. Болбогон bir эмеден аялым жоомду бер. Кой өзүңдү бас. Эркектигиңди доказать эт. Эркексиңби? Эркек болсоң талагымды бер деди дейт. Үйгө кирдим дейт, отура калдым дейт. Кайра келет дейт. Эркек болсоң талакты бер. Пайгамбар айтканы дарат алдым, кайра эле ачууланат. Эркектигиңди доказать эт дейт. Кирдим да конвертке жазып, конверттин бекитип колго бердим да мына эшик ачык бар, кете бер дедим дейт. Ата энеңдин үйгө бар. Мана эркектик сага дедим дейт. Кетти дейт. 15 күндөн кийин SMS жазат. Telefon çalat albayım deydi. SMS'ne cevap vermeyim. 20 gün öttü. Kayra çalat cevap vermeyim. Akırı Galasoy'cun öttü. Ömür yoldaşım, baldarım atası. Men törpünüme batmaya kaldım. Beni keçirin. Siz erkeklik kıldınız. Ben ahmaklık kıldım. Beni keçire kör. Cevap vergen yoktum deydi. Kayra telefonumu alıp koyun. Bir süyle şöyle. 2 minut. Andan kim makul dedi. Telefonu alsam deydi. İlayt deydi. Keçirip koyun. Beni alıp getik. 2 balanı tirip jetim kılmaylı. Akırkı sözüm şul bolsun. Kayra bu sözü oldum albayımın. Söz mü? Başka aytpayсың aytpayım. Men bargan konvert tapçık oku dedim. Oku ele eken. Konvert alıp çıkıp okusa, men 2 balamdı tiriw jetim kılbaymın. Sen erkek bolsang cevap ber degenine cevap bere turgan masele emes. Üstüme asman düşüp ketse da senin talagыңды berбеймин. Men seni nikelep algam Allah'ın atı menen. Men baldarımды tiriw jetim kılbayım dep. Okugandan keyin ilagança deyt. Keçirip koyun dep ошол күнү жетип келди. Урматтуу мусулман bir tok айтайын деген маселе. Кээде арзыбаган болбогон нерсеге талак айтпагыла. Ооз менен чыга турган нерсе.